tehnologije možete dalje sebi da pravite poređenja. A šta sad piše? Neuro... Pa to je neuropsihologija bila, da. Umetnički dojam. Tako. Hvala, molim te, to mi je toliko više. Вижда Љубица што ви знае, но толку многу благо што се ги шо. Па јас можам да замислам Љубица како. Баш така. С елементот. Имаше една чуена така зовна пелта. To je jedno na delu me uvatio. Љубица е позната. Извареден за мајчин. Човек извареден друг. Јас едно славче, Љубица е мој ратни друг. Љубица е мајка. Kako je Ronica Thank you.
Секретара продовольственного міста Айвінський. Нека повело і на воно сусідність. Следваме овие 4 дена. Ви се чини дека нашето внимание ќе го задржиме и овие последни 5 ден. Имаме за денес планирано 2 излагања од професор доктор Александар Чордич. Меѓутоа да ви напоменам дека во програмата е предвидено да се работи негде до 12:30, ние ќе измениме, малку ќе скратиме, тоа ќе биде негде до 11:30 часот, а потоа сите заедно ќе има организиран превоз, ќе заминеме во Заводот за ментално здравје. Договорено и јасно е дефектолошката диагностика во однос на граничните области, процената на организираноста на психомоторика. Čuli ste naslov teme, to su stvari dve teme. Prva je ona koja će nas uvesti u defektološku dijagnostiku sa jednim kraćim osvrtom na njeno prvo događanje u našoj sredini, jer smo mi imali određene procedure koje su se razvijale u okviru pojedinih grana defektologije, gde je najrazvijenija bila u oblasti logopedije. Ako posmatramo istorijski, defektologija koja se rađala iz jednog odnosa prema hendikepiranim osobama uopšte, imala je tu prednost što još kao niz diferencirana nauka je imala odnos prema svakoj osobi koja zbog oštećenja ima nekih problema u svojoj socijalnoj komunikaciji i u svojoj socijalnoj integraciji. Kasnije se ona zbog potreba izdiferencirala u određene oblasti defektologije koja je upravo zbog toga što se izdiferencirala po oblastima nekako počela da usmerava ka samom hendikepu i to je taj period te klasične defektologije i njene zablude da uticanje na hendikep, znači na oštećenje sluha, na oštećenje vida i tako dalje, rešava problem u defektologiji i u rehabilitaciji ovih ljudi. Novije vreme, srećom, uspeva da nas usmeri ne ka hendikepu, nego ka lično... Čekaj,